nei e tula e mo fo le malo sile tino e tu fa wa wenga pal meni tula i mal fa lo alo lo fo talai ia tu sai fo i mal fo sanga e pe tau fa yatu nga moni lo fo talai o le tau o le tula fo no te umale e po le tula fo tau fa ile mai tau o le tato o tunu le o se vale il tolu aso tato talboi e se mai ai si fa la tonga ma tulanga fo i pe na masani ai te le ana mai so ia inga tana no pasia pitai le tula fo no le nei e o le tato mai tau o le tamau a inga le o tato tunu o lo fa pena ona li o le sai ai pui e malu e ilona tau ale la ule mai tau lo fo talai pita yana la swinga te tele ia wa mai tau ia e te tau o tato e la fo ia e to fama le utang na ia mausali ma ato toa ma ano e walon fatinoina nga fo le tula ia lo fo talai fa ali se manatu o komiti fatonu e tele fala tonga tato malo fa pena na wai fatino ia tula pita ia no se ale komiti fatonu le o fatula mai ila ule mai tau ya fu tula fono na to ile lo fo talai o le fesili fa pena na o so mai pele il manatu e sa o apena na tato tilo ele malo yesu inga tele a mai tau le lua fe sulima na apena na fa ele su inga e ma tai fono ai le fionga le kovana le manatu la walunga sai ai ile nava tau wa o le sa tato wasa mai lo ngasamile le fio atu le fiongale tai le tuangai e o lona temile la fo le mena manatu ai le suia ingale ina e fa pena na tuma oisia o le pui nga malu e ma aua ne ia afia e se fa pokiki ila ule mai tau wal na foi temia o komiti fatonu e la malaina tato tunu o se tunu to ititi yo to ititi ai nga matangata e lo le sitamali e lo ana pisinisi tau te malama le leifo ia le la o fatula mai le swinga leo mo le o te fono ko van al fautuanga na la yo natalia le nava itaimi na vai tau a fola ia lua fe sulima leo o lua fe lua suma leo leo o tu fai le sue mai tau la nei sunga fono le pe le o vave la o fe ngal palmia mal naitu le nei sue e o fana tinati se wala le nei sue a le a sona fianga pe a fai fanga solo pe a tu mau pe le tai fono le kova o vesilia o le a pe na fatu le mai i lo le manatu vai e mal ne sunga fo e se a fianga pe a fai tu mau pe le kova na tai fono ale as tilo le malo pe a fai se swing ese mai le tai fono le kova wa mafuanga tau mafuanga na lai ona faile sui inga lua fesuli fautuanga o fautuanga na ia malu ia mapui malu te mau ainga o se tatu o tunu wa i o lo fa pena ona fa vai ai o fionga fong fitalai o tu ngumno ai ole ole nei o sunga fon
Ale mai tau. O lea se afianga, pe a fai, e tu mau per ko vana, e a vea matai taifona. O lea wha solo ia o mawhawhaunga, i mea o tutupu, lau a whionga al whangwhitalai. O lea tātou te tālia le suenga o le tātou waafo le nei na whatau, 2 miliona nā lua. E o mal temine, o le tālia e le tātou pālimene. O whea o whai e le suenga. Whea afuai, o le komiti whatonu. O lātou e ona le whautuanga na ave le minsta. Nea na whatau ele wa. O nai fōlinga wa ia o te whaa. Ila atu ina ia whapena. Na sila to toa ia le tātou whainga malo. Eo. O le komiti whatonu. E ona le whautuanga. Lea ua le iloa atua le tātou 2 miliona. A lea lawa ele tau nuumel wa ai samu. Wheo whai ai. Le tātou EPC, o le komiti whatonu. Le ngau o le tātou EPC. O le ala tau whautuanga na avel manu. Eo. Le foi lau o tātou sila komiti whatonu o whatulai mai. Eo. O ai e a whaina, o ai e a moa, pe atu lai mai ni pefea. O le mātou mai tau le nā. Leo a anginga ile, ma o tanei le finangalo o le neitu, sila tutoa ia. O sa mātou tau whaafale maula o whionga pālimia. Ia. Sila tutoa la o whionga ile tula. Sao le lei oi. Hame o me sili. Tupe maua. Eo, tupe fau. A tina e hio tātou atunu. Ile se mele anga. E te tau na tātou sila toa. I lau te lenga. E pe leo no hafa ina ilo tātou atunu. Te lea tina e olofa penao na fuafua. Le lei. Le se mele anga. Ale anga le na. Ale ale meo le a whaina ai, whainga whawai o loo iai le taimile nei. E pao te tilo ele. Ele li poti e luafelu lima le. Pal tupe tututo. E o loo le le. Au mai le whautuang. Au mai le li poti e soi tusili. O loo le le. E ala tu fufua. O le fesili la na le tulai mai tia. E ape a whaile fsua inga lea, ai tu mau ai pēle. E ko vana ile. I tu langa ai pēo nei. Atanamu. Aua ne i lua luangia. Mani whainga whapurkiki. E anga o i, o le whatu leo. O le wainga o le tamau ainga o siu tātou utu. Nau a whionga le whangwetelai. Salo o umana wha leo le telo sui mamalu. Manatu. E tu watu i nai lau whionga le pālimia, e maloa wa, lau whionga te maitai minsta. E toi sila tutoa iai. O te le tali tonu i lea upu o nai nā le malo. O tātou le malo. Ea. Tātou olo pito wa ama, fitu unai munia. Whainga wha matai le na. O le ale tō whae. Tele iai ma le mea fulusia iai, ai a. Lolo hafo i se mea finangal ia, o manatu, le anga whainga tā o le nae. Eo e tu mai nāli, toi utei o le, ia, o le awa penao na, toi sirisila ia. E o tau te whaia le nganga wha porkiki o le toa tele o le nae tu, ia ma toa lai titi. Tātou te whitu nai muni au, a watu a mātou whautuanga, ia, sila tutoa ia. Ia le nai tū whenga malo. I ei mafuanga tau e peo no, mahu atu i niso minsta o sau noa, minsta tupe mau, tau, se melea. Sila toi e, whenga whawai tātou par tupe. Pona ale me mafuai. Ale tūto tasi e au mai ele whautuanga. O se mea tau a tele. Ai sea, o i o lo sau i hei.
le tamau ainga se tātou tu. Malanga whalolo lo whionga whungtala. Tunga awhana, ia neusu ngā whono, whaftai lo whionga. E pāli mia o tō whia tamamatua ili. E whionga, ia tea, a mo minister. Ia o mamana, lo whionga, al tama. Whaftai fo ili. E le suyo sa whatalua. Leo tula i maile nai tu. Malo pali. Ia umai whal pali inga, umai nofo na, ia o le sila mea, o lo nofo lo i mele nofo pali. Ai malo o le aso o le mota o e nofo. Ui o lea, ia o mamana. Lau whionga ri. Ia langa leo tā ua vo le sui o sa whata, ia tu atu lewa no le sui o sa whata lua. E le uso foi no le va. Na lo alo le fiafi. Mai le uso le luma le tangata la tau aloi. Mana ia manongi ole. Lau losa. Tu mai so song song itu mana ia. Alua ia alua. To fa atu le lilelu. Se tu mai ia. Talos mai il talia leilu. Talos saya na mai mo monongi lei. Ale la tau am tau nu ta va mai monongi liang. E matango fiele ur fatwina famnianga. Sa uno fana lila. E onga sa uno. Pita o fatamali ia. Ne foi lá o sa uno le. To tau fanua le mali toa. Ia leo suanga o mountainei. Alanga te tena fa fonga lu tu malo. Me leo o te fa pe atwai. Lea ye lo na. E lo na tulanga. O le sila mamau. Tilo mamau. Mo le manuia o tangata. Ia la wa me tilo wal manuia mantu tu malo. Ale se suya ingon fo. Ia po se tau feulanga se tamai manu lai titua lima. Lea yo, tau tilo. Awa fo te me fio tau feulanga manu lai kike lelele. Kau vai se manu la po a kalo oso. Ia, pe o tulanga ia. Ai fa tai tele mal fa munianga. Alo. La o fionga tau fenua. Ia pe o se tau talatu le tau toto e ne fiaf ia manuel fono. Alo, se amu ia o e sa whatalua. Tele a wha manuanga le tua mota. Ia awa te pole. O pua fo le atunu o le masina e malupea ue lilu. Ai lo na atalua. Ia wha umamere sa unuanga sa nganga tas. Ia, whaftai, ei, o se uso masani a matala. E te o manatu sesi e so ma vae a leona. Ia, e whamanu atu e lau no fo inga, ia, ele nei foi. Ia, paia inga lau whionga re fe pule. Ia, lau o whionga whumwhetalai paulea. Langanga moni, ia, o le tu atu. Sa mātou tu alalo le nai tu. Ia, sile tu iai. Ia, lau whionga le li pālimia, ia malo o waa. Ia, to e fitu nai muni au, tātou atunu e whapenai. Furisa i lava, ia, mai. Tu alava le o, ma whapenau na. Tonu mātou ato, iai. Manuia o whaipa lau whionga le li pālimia. Ia, wal whatino inole, tātou tu la fon. Malo sa noa, ia o le au te tele au fautuanga ma tima inga. Tu malu mai foi fautuanga awale malo, ia malo whaftai sa noa suyo sanga ngatas. O la tu e mai ta watu le tu ma o te le o tu e tele la wani sui. Le o fo mai le sui o ia se maria fenoa le sui i tu ba ilalo se i tu atu la wano ta ta malo. Lava se usi le sa noa nga sui ma malu. Ile tu e vai a fo le fala oto. Lau paanga le mota o le whionga le tue tau whanua. Maa mai whatasi loa whe maleo. Tue pau whoelo le tangata o loo tele tonu wina le naitu o le matu. O loo whai mataula. I le vāle nā o ali siri nai te sau vai ei. E whaftai mo le tua lalo. O le sau noanga i komiti whatonu sa o le lei. Sa o le lei. Tātou SOE. Solente nei na sisilai. Wa fono uma mo le urua i teimi au mai te fono ma members o mo board e fono fatasi
male matanga luanga male minister mama to tolu ia le responsible minister, shareholding minister and sector minister. Tara no ai lal me tonu ale te sau no ia. O fai unga fa le tonu ale tai fono ma board members. E tātou te safail te mirinei. Ale fo ina fatu tala le PC. Le wa sau no ni tātou va. O le a. E le aise fe so ta inga tai fono ma board members male malo minister ono le al tu la fono. Tu la fono na vese ai minister ma tai fono ai fa tai fono le tunu. E la tau fo atu nei ai sa o le lau sau no. Or committee lea fa tonu le Central Bank e lea fia peo SOE. E tu matila lona stuto tasi. Fa foela le tungalunga lea tungalumaini si sui. A tfia tu atu fo lava le tulanga lea sa iai le tai fono nisi la foi umumua tato Central Bank. Nala na vese. Ono mela i fa pele tu te tungaluai. Wanofo ma matana fautu la fono ea ngai ana pisinisi. A tu le me sefe Central Bank. Sa o le lek. Ma na tu te loa tanga tanta te fono i. Tupu ai lalfa vitau le na sui e swinga lua fe sulima. Ile taimilane nei, ilanga lea tu ngalu nei te foto e sau se si fai pisilisi. E rei firifiri te fono taimine nei. E lo po se fai feau. Po se misionale. Ia po se tangata e matua mautinoa e matua tutotasi. O e sirfia mai la o fionga tau fonua al maleto. Anga ole na sau no mai nisi ike fo la se fai pisigi fai anga fai nga fe kawi mai. Tatia mai la ngona o le firita nganga le fili ina o committee nei langa le la ititi. Tau ai fa fetai i lo fina ngalo. O le tatou baa le te atu ngalu iai. O le tau fai tatou malo to e mo male tupe. To titi au mana fai. O le tau fai lo le to e fatu langa e. E toi mau mal tatou tupe whaola le luas furu miliona le an ave. Al tatou EPC, o lai matua toi fono le whale tonu lai e. E levo e tatou wha mai pēr pawa, oina pēr pawa. E tau te loa tio na whai na mua iafi lau ta. Maua kupe le middleman, a ele ma whai le EPC nga kongiki sao le mitu pisi. Oila e onga mena, whai nga wha vai ia le tau fono atu nei. O sao le EPC e tala noa le mitu pisi na whai afi. Ia wale ma whai na o le APC. O na ier tangata tamilo. Miro le sa iei o le middleman. Middleman fo na len tato pisa ili li poti le na mai sa mo len. Ma isi me tato besi e fo. Uia lea. E ta ua lo fina ngalo. Ai la fo mai. La fo mai fatu tuanga o komiti le la fili. Ia. E luma o le atua le lato tau tinonga. Ia ma le ngang wha lolo. Malo. Sa unoro fion te ta malo. Ia onisi au vai ngai wha pula pula i fo fua ngalo mo mau. Ia mo popo wartu la fono lo tatu talanoina. La tuatu le vano le suyo ale pata i tu pai lalo lo tu le mai. Sauno ia tu sortatu tu la fonto faofi. Ja, aftai mo le avanoe. E se manato le nei tu malo. Tu sol tu la fono talanoina malona taua. Ia mo mona fatu loule mo ta fono le tunu. E fiola o fionga le fonga fitalai. Ai ale fionga ile palimia e tai o tatou malo sui palimia ia lau ka peneta fitfilia ia mai le tuli ai mai se ia min stalangolango mai le tuli tai o le tuangai ia sui mamal umol palimini ia malo lo lavale ia ai ale afio fa ulungo mtanga wenga ma fala pop tonga tu mo ia malo le sai ia sa mo Penana, whawanoto, te mitaua, wa tapo ingo whanau so Samoa, ma lola wa whawanoto, te mitaua. Se whai atu pesina o whamaaloi leo. Ta mama tua, tu so tō whinga mana wala awina, ia whamanuia le tua, pena fo isi uso mai sa whatalua, ia, tu maule, whamanuianga le tua leo, fionga mo pe manatu o wāri whatanu ino wala awina. E le umi foi semana tua te tarton masalo ole amai aneia ia lo sia tamai for sanga le tau fai atu ia ona mai ai le o tato ai tali lo le minsta wa pe work falling ai
le o mai o matu me foi le e tu totas ia sa lo to ar fam talanga i se ta fia yo e lo na le si tu ia ai le foi le si tu pe ia la tau langa i tonga vao pe ia ma lo fa stai ta po ia ta po inga Samoa fa fong mai fa vanola tu taimi ta ua ta po ia le fono so Samoa ma lo fa stai manuia la tu ta po inga o vaenga e tolu e pito e silina ave ere fa ta ua le na fionga le minsta o pulenga le lei o ia tu maule tu to tasi ma le accountability o vaenga ia tolu o le accountability e se lau pasene lau fa o na u titilo e le lei a toa o le tau iaisi siringia i le tuto tasi pe a whapasenga atu i le tūlanga o tātou tūla whono ai sila lau o fionga i le minsta ma le tūla whono teu e se le mānaia o le talaanga o le whalitupe tūtonu i le tūlanga e toa lima la tō poat o le mafuanga o le whamatalanga e toa lima le poat a le whatupe tūtonu ai na o le lima sfuru afe ngata mai eile la tō tupe whaunga e le tutusala mai si tātou poat sia pēna tā ua i tele o taimi si poat e tai se lau mon tupu afe aluai la tō tu sa pele a tō toa lima le ala ua i eile tūlanga o tō e si i le fitu e pēia o tala ina whai atu o se whaamatalanga e tu atu sila ia i le lei e whaatino ai tiu tema whaiva o whapena whenga iai au tu tilo ati fo i tātou tupe na whapena fo i mai e tātou whatupe tonu tātou budget support lua miliona sfuru miliona mai le profit ia male lua miliona mai le interest rates mai le interest ia naima waile lua miliona o fo i le tātou lua tolu lua wha e fo ina fo i mai e tātou whatupe tu tonu le 10.9 million mai le soani tātou budget support le tupelea mai fo i le interest le eise tūlanga wha le tonu sa au vai atu e tūlanga ia e whatūlangana ai pia o le whamatalanga na o a whamatalanga e watu ia tangtanga ia i sili lei o tūlanga i le pauale tūlanga leo te vai ai o pe whawholinga o tātou whi nau o ai au ai le atua la ua whalongo o te leo taimi pe nao le atua ai te ioe mitari tonu o le atua marana fo inga mana whamanuianga ia i le taitaina whasenga i se tasi e i loa le whamanuianga le atua i launga luenga e whai ioi e le olo wata maila e tau mitai mai a o le whatau nuhina o launga luenga le siwa enga lau o fionga i le whonga whetalai tau ala tui lau o fionga o le tātou whatūlangana o lo iai i le tātou tupe o le tātou tūlanga le tātou tūla whono lo whanga solo nei o lo nā matanga mai le tātou tau a mataina lau o fionga le whonga whetalai ia marisira fia fo ina tātou o tātou puisitingo o mai a tātou pepa no ina pina a mata mai e ale fsiringia e lo usui o le tūlanga lea mai tātou pepa o tātou puisitingo o lo tu umai ai o le tūla whono le Central Bank whaatino le fionga tamai tai kovana pita iane tau te o atu tātou whaatino ina wa mai fo tātou polkalanga wa ese fo ia le vaenga la sa wai e o ilo le whaataunu ina ia na toe soronga le leila peo ina ana a mata mai eila o tiritiro e sinta mai whaale tonu i tūlanga ia Ola wa ai mala utirtilo lau fionga. Pea o le amatanga mai ana, amatain tau whaale tonu. O le popolenga fo ile tau watu le tele o manatu na whaalonglongo. O le popolenga i fisuia inga le
la tau fai nei. Pe iai so na fianga si o tātou malo. Oi. E le aia ma se a fai na o whatu sanga fo i o isi tu la fono e per tu la fono nei. Pawalo na tāua. O le tātou Central Bank, whatupe tūtonu. O le SOE, e whaia e la tau le la tau pa keki, so se SOE a, a leu te vai atu i vaenga o tātou tū la fono. O le au mai ai lalo. E whaatūlanga mai e le tātou le fionga tamai tai pule o tupe, ia ona aveilea i le Minsta. Ia na whaanga so le paura nalo na se senga, leo i fisiria i lau fionga le Minsta. Nai tūlanga ia, a tūlanga uma pe unau tāua. Ia ele aia se, le aia ma se maalosi. O ia i whamtalanga ia avatu. Na avatu ina i lau fionga le, tai o le maaloma lau fionga le palimia. O ia le lau fionga i le Minsta. Se tangai le tūlanga le lei, silio na le lei. Ia wāre whatau nuina o le tātou. Sui inu, o tātou tūla fono. O le lau whawasengana ma lau si whanga le tua i le tātou ngaluenga o whaingi. Ia, o le tataloa, i eino na manuia, i o i tātou fuafuanga whai. O te no whalongolonga nafi le saunoanga le fionga i le ripale mia, ia te au foi. Wa matuai o tia foi lo langona i le saunoanga le fionga le ripale mia. Ona e taruai. O le mana ia. O le ana saunoa mai wa. O a foi le tūlanga o le tatalo i le. Na o i le. Pio le tatalo foi le a Solomona, tasiri mea mana o mia. Ia manisi mea pito sili o le tāua. Ia le na o iai. Whaamanuianga la nā le tua. Lea e iai nei le sapi e nei le fionga le li pālimbia. Whaamalo e le tau se lua tui lau fionga. O le tatalo ala ia lau le neisui. O le mea sili ona le lei. E le lei mo si o tātou atunu. Mo le luma nai. Ia o tūlanga nā e mana o mia. Ai le fa o maina lo avanoa o mo dia tu fa malo ma fa taitele la ofionga le fong fitalai tu sa fo le fa avanoa o te mitaua te o tuaile pa ino le primary school le nei tu malo fa tai fa avanoa te mitaua le foile malo ilo tu te fa tino la ofionga le minstawa onga fa taitele. Ia, wa fiasi o mātou tū māloi. Ia, fio atu, matala atu a au. Ia, nāna whamanatu atu i reisi vāenga o tātou. Min star sa watu i wala aulia. Sa tā pā ia le akaunta le mātou a ongai. E tu, e tō mea rofa. E o maritemine e le aima se mea rofa o i tōnu le akaunta. Ai, te fia i lola po lale mea nāna ina tā pā ia. Ni tā pā le akaunta. E tu e mea alofa e lea faina pauale mea ia ia le manuia o le tu e so se ngalunga fai wa ftai tele tai molo o avanoa ia a manuia pele tu e o fionga tai o le malo ia mai se lo o va filia ia min stala ngolango ia liu mai le tule e atu le fionga tai ia su mal umbole la vaenga ia mai se foi mau nei masio uso nei o lo tuile pe ia le famtalanga foi le ele leileanga ia le vai lo tu sima talinga to ma fa malo mole malo lango ia ma le ofisa malo mole to singo ta to fono to se awala so se vaenga ese ia i pere manuia o le tuai manatue whaatino ai a ngā luenga tātou pūlenga o tātou tanga luenga tāla pu tonga tum o te so tātou o wale le lei ia manuia telefono uso sa moa whaftai mo le avnoa. Alo, whaftai leo fionga sui malu ale i pata i tu pai lalo e tu sa e fo o lau saunoanga matango fia tasia e fo i lau saunoanga ni we saunoa mai le atu polenga
i le vaenga o i lau saunoanga le ai, ta ua mau tō finangalo whalia, ta inane po whele i tū mau te alala mai whaafio ai, tau avele no fōle i tū malo, ta ua tō finangalo whaafonga le atunu. Pea tu sa i le mai tau atu na fō, ia le wasota iau le i tū mauta, ia la atu le avanoa i sui o le i tū mauta, pea i eisi si fia saunoa le tatu tū la whono tau whaofi. Ia, e manatu o leo a sa o le tūlo na winga wa tasi le whaafitinga i finangalo uma o le malo leo e. La atu le avanoa lau fionga ta mai tai minsta, e te tari fua i tau nisi vaenga sa la ngai finangalo le mota. Ma le nganga whaloa. Lau fionga i le pōmpetalai, mo le fo i le nganga whaafitai i le tātou sa whainga i mauta o Parlimene. Mo finangalo, o fesili mamanatu sa whaalia, tu sa ima tu la fono tau whaaufi, mo te unga, o tu la fono le whatupe tu tono sa moa lua ono. O finangalo uma sa whaaleo, e tā ua. Ono le aunga le nā whainga mea, o le soala upule, ma wha manino ma tā upu, o lo whaatala noa ina. Mai ei fo ilo tātununga o le tātou sae whau tele. O le tele fo i o sulu, e mau mai fi ngota. Tā pena ai le tātou sa folau. Ina ia sao i manu le fo lau ngā Samoa ma le tātou atunu. Isa o mai tau atu i leo te lenga o finangalo whaalia. Pe fōlinga mai o mau umai whaavai le ripoti a le IMF. E titi mau sa whaavai mai whaamaumaunga whaaloto i whale o Samoa. O le telefo i o mau o lo atu ngalu le avanoa le kōwana ma le ofisile o mtanga luenga o tupe. Ma ngā luenga o aso taitasi po operation ma policies. Ai leo le aunga leo le tūla fono. Te o pūlenga le lei. Ma o le telefo i o mau. O loo whaavai mai ni manatu. E leo iai tutono o le tātou tū la fono tau whaofi. Lau fionga i le fonga whetalai. O le autua le nei tū la fono teu. E le o le suia o le matawhai o i autu pol tutu o tasi o whaitupe tutono o Samoa. Ai o le whaamalo sia lea o pūlenga le lei. O le manino o whaai unga whai, ma le tali atu i o na tiute whaale tū la fono. A o tū mau pealo na tūtu o tasi, e tu sai ma tū langa aloa ia, ma whainga le lei whaavao malo. O le sini au tū o nei te unga, o le whaatu mau wina lea o le talitonunga, ma le whaatu tuanga o tangata lau tele, i le whainga tau tupe ma le pule aina le lei o le tamau ainga o le atunu. O nai vaenga sa mai tau watu ma le manino, ta uai i a fianga o le polkiki, ma i a fete na i lau fionga i le fong fetalai. O se tasi le nei o mta opu sa tele i ai fina ngalo ma fesili ai nisi o sui mamano o le Parlimene. O le popo lenga sa whaalia e whaatitau lea i le ono a fia o le paltupe tutono i whainga wha polkiki o undue influences. Ma tūlanga i ono tūlai mai ai ia fete na. E tā ua la o na toi whaamanino. E le eise vaenga o le nei tūla fono teu e whaititi ai pe whaalawe lawe le tuto o tase o whaitupe tutono o Samoa. O lo tū mau pea le tūlanga tuto o tase o whaitupe e peio na mana o mia mo le puipuinga le mautu o le tamau ainga ma le whaatua tuanga o tangata lau tele i whainga tau tupe o le atinu. O le mea moni o le wha moe au tu o le tū la fono teu, o le wha malo sia o pūlenga le lei. Manino wha i unga whai ma le tali atu i tiu te tau ave. A o tū mau pea le tūto o tasi wha le tū la fono o le wha tupe tūtu tonu. Ma o le wha moe lea i lango ina ai vaenga tā ue lua e te tau o na ngā lulu e wha tasi. O le tūto o tasi po le independence. Ma le tali manino atu i tiu te tau ave po le accountability. Laua fionga i le fonga fetalai
ina ia au sia lea sini, wa au fia i totono tu la fono teu ni puipuinga, taua. E wha amauti no aile tu maupea le tuto o tasi o whaltupe tutonu, mua. Ua manino le tu SSA o matafa yoi al komiti whaatonu ma le pulenga. O le komiti whaatonu e nafa ma le baba ainga ma pulenga le lei. Ai o le kovana malana pulenga e nafa ma le whaatinonga o ngā luenga i aso taitasi. Lua. O le toatela o sui al komiti whaatonu o le avea ma sui tuto o tasi. E le o ni sui o le pulenga. Mai au fia ai foi ma se taitaifono tuto o tasi. E te tau na ausia ai ainga mautu mo le tuto tas. Tolu. Wa whaatatia se whaanga so longa manino ma whaavai lunga o anga waa matomai mo le filifili o le kovana. O le awhaia lea iala se komiti tuto tasi e filifilia ma ilo sui tau waa anga waa. Mai na o ila tau wa whautua ina e lea komiti e mawhai o na whaamaunia ina e le kapeneta. Lona whaa. E lea tu ina atu el nei tu la fono teu. Se malo si anga le minista po le mtanga luenga tupe. E whaaton tonu pe whaalabe i whai unga al whaltupe tu tonu. Se i vanga na ai tu langa wa manino na whaatanga ina el tu la fono. Lona lima, e ui ina avea le ofisile mtanga luenga tupe ma sui al komiti whaatonu. Ona olona to finga wha ofisa le malo. Ai ele mawhai ona palota. Ele fai tauina le quorum fontanga. Ma ele mawhai foi o na avea ma taitai fono po se sui taitai fono. E tāua foi o na paamanatu atu. Ele o se matawhai oi fou le nei. Wa leva o na iai le nei ai inga i tatono al tū la fono o loo whao ngā ina nei. O le ese senga ua na o le toi whaamanino ma whaatapula a atili e le tū la fono teu lona whaatinonga. Ono. Ua whaamalo si a tiri a inga i whaatatau i a iawhite nai. Le whaalilo whaamatalanga, ma tūlanga tau a mio te tau o na tau sia e sui o le komiti whaatonu. Fitu. O le suetusi mai fafo e tō fia le pule ma le suetusili al malo, mai ngā lue tuto o tasi. Mai iailo na wanoa ato o toa i whaamaumaunga e mana o mia mo le whaatinoina o ntiute. Vaenga muli, ua pui le tu la fono teu, le tuto atasi, o le pule, ma le suetusi al malo. Whapea fo i mga luenga whaatino, a suetusi mai whafo atu al whaltupe. Lau fionga i le fonga whetalai, a sila i nei pui nga uma, ua o fia le tu la fono tau whaofi, e manino le le o a whaina pe whaavai le tuto atasi, o le whaltupe tutonu. Ai watili fa malo si ai le fa vai e mafai ai ona ngalua le fatupe male tuto tas e afi ai male manino matali atu i ona tiute tau ave mole manuia o le atunu o le mea lea e le sao fa mtalanga e fa peo nei teuteunga wa au mai ai ni avanoa mo fainga fa polkiki poni afianga i le tatau na afia ai ngā luenga le fatupe tutonu. O lo tu maupea le tautinonga le malo, i se fale tupe tutonu e tuto atasi, e pulea le lei, e sao loto mai ni whaalavelave po ni afianga i le tatau, ma e tali atu, male manino, i le pale mene, ma tangata anu uma o Samoa. Lua, e winga i le abeseina o kovana, lau fionga i le fongpetalai, o le isi mata upusala ngai nisi o sui malo le mauta, o le mta upu le whaatatau i mafuaanga, ma le whaangase o longa i whai ai o na abesea le kovana mai lon tofinga. O nisi o fina ngalo sa whaali ai e fōlinga mai, wa whaailoa mai ai e whapea, wa au mai ele neitu la fono tau whaaufi, se malo si anga fau, e mawhai ai, o na whaingo fie ai o na abese le kovana. E te tau na whaasa o manino le nā manatu, mua lava, e le o se malo si anga fau le mawhai, o na abese le kovana. O lea malo si anga, ua lewa o na iai te tono le tū la fono lo whaonga ina nei. Ma o le tele o mafuaanga, e mawhai ai o na avesea le kovana, ua lewa foi, o na aufia ai le tū la fono. O le mea moni, o le suinga ua whai ele nei tū la fono teu. E le o le whaafai ngofia ina o le avesea ina o le kovana.
Ai o le whaamalosia o puipuinga whaatulafono mo le kovana, ma le whaamaninoina o le whaangasolonga i te tau o na muli ta ina. Mo se whaataitainga, ua manino tulafono teu teu e whaapeo ni esenga finangalo i mata upu tau whainga whaavai tau tupe. Whainga whaavai tau whesuia inga o tupe mai whafo. Matai tuina o whaalapot putonga tau tupe, po le mautu o le vaenga tau tupe. E le mawhai o na avea mamafua anga whaltu la fono, e ave se aile ko vana mai lon tofinga. O lona winga, e le mawhai o na ave se al ko vana, o na uale fia le malo. Le minister, po le komiti whatoni, e se whai unga tuto atasi, ua whai al ko vana, il whaatino ina on tiute whaltu la fono. Mai ta awal wha manino atu, e le iaile nei puipuinga manino i tutono o tu la fono, o loo wha o ngā ina nei. Ta uputolu, whainga wha vai tau tupe, ma le mta wha ioi al wha tupe tu tutonu. O le wha salonga ta pena ina o whainga wha vai tau tupe, lau a fionga i le fonga whitalai. O te moli atu le wha aftai sui malu sa sau noa le neim ta upu. A wau wha ali aile ta ua o whainga wha vai tau tupe, le ati na ina o ta mau ainga, ma le manuia o tangata anu uma o Samoa. Pe tai, e te tau ana wha amanino nisi o manatu, sa wha alia ina ia sao, ma ato atoa le mala malama o le maota, ma le atu nuu. Mua lava, e le sao le manatu e wha apea e tape na ina, pe whai al kovana na wha tupe tu tutonto o tasi, whainga wha avai tau tupe le atu nuu. O le atu ina ina o sos whainga wha avai le malo, e au fi ai ma whainga wha avai tau tupe, e muli ta ia se wha ngase o longa mai a ea, ma manino. E au fi ai su e suenga, wha noanga, so alau pulenga, mai loilonga, mai paanga uma o lo a fia. O whainga wha amai a mata mai lava ilu i tau mwha fita uli, o lo whea ngai ma le atunu. O na so alau pule lea, ma vaenga ese ese o le malo, pisinisi, wha ala putputonga, ma tangata anu, ina ia mautinua, o lo atangia mai ai mana o ngamoni o Samoa. O le mea lea, o le saunoanga i whaapea e whaia toa tasi e stangata e toa tasi whai unga, e le whainga whaavai tau tupe, e leo ngā tasi ma le whaanga solonga, o lo whao ngā ine le malo Samoa. Lawa fionga i le fonga whetalai, o te toi fia wha mawhalawa i whataita inga whaingo fie, ua mai an whailo atu an nafi. E whaali ai le tāua, o le iai o se whale tupe tūtutonu, e mā losi, lana wawa ainga, ma mawhai o na tali atu i suinga o lo tutupu i tutono o le tātou tamau ainga. O le isi lui tau tele lea iai nei, o te wha upuina, o le le ai o se early prevention approach. E le te tauana se ilonga e o mai le whaafi tauli, po o scams, po o whainga tau whaabalea i tono Samoa, o na whato a whai lea o whainga whaavai po tātou tūla fono. A sila sila i le au tau whaabalea le teimile nei, o lo o maa losi tūla fono i tono Samoa e whaasala ai. Ai longa i whainga o fia o na sao mai Samoa, pe a whai e maa losi a tātou tūla fono. O tului ma le afianga o ai tā lafu i a inga, lawa fionga i le fonga whetalai. O le taimile nei, e le o au fia le mtawha ioi whaton tonu, po le regulation al whaltupe tu tono Samoa, i pisi nisi ma whaala potpotonga tau no ngā tupe, o lo o maua lunga tului e tutongi. E le o au fia uma pisi nisi whailou ne tu la fono tau whaofi o le credit registry, po wha maumaunga mwha matalanga tau no ngā tupe, il tato tu la fono whato amaea na pasi e nātu nei, ua na au whale tupe commercial banks. O le siasi o manga le Samoa, e tele whaalabelabe, ma tiute i aso uma, e mana o mia i pea le tupe. O le tele o ainga mtangata whainga alwenga e maua lalo tongi, ua o i tūlanga la matia. Ona o le mamafa o ai tālafu, ma le maua lunga o tupe, e toi tutongi atu na ilo le tupe, sa lato noina i le amatanga. O le wha maunga le mtanga alwenga o wha masinonga i lana li poti whaatau sanga, lua olua 5, lua olua 1. E afe lua se lau iwa sfulbalu, small claims po tangi. Sa wha mawina le wha masinonga, e fesa o tai ma ai tālafu, e ilalo ifo le sfulwafe. Lea ua le mawhai o na toi tutongina. O le toa tele o i lato nei, o mātua nofo toa tasi. O tangata e maua lalo le tupe maua, po a inga e toa tasi le tangata whainga luenga. Ma le mafua anga lea,
e tāwai le iai o se whainga mālosi o pūlenga le lei, ma le vava ainga o tūlanga tau tupe. Ina ia mwhai ai o na maua wha maunga tala whea ngai, ma ilo, pe mana o mia ni suinga i tūla fono, ma whainga wha avai, e pui ai le manuia o tangata anu. Ia manino foi, e leo le wha moe o le malo, ina ia tau fia ai no ngā tupe, po o le wha whainga tā ai le avanoa o tangata i fisosoani tau tupe. Ai o le matawhai oia se malo, e tali atu, i mana onga o tangata, ma puipuia i lātou mai tūlanga, e ono la matia ai lo lātou soifua manuia, tau te mau ainga. Ia, Maria whenua lau whionga tamai tai ki stalo, o iei whau la vea mai a whale atu toru la atu atu lewa no. Sa iei tal te nunga se mai alfor sanga atu toa, tal tono whionga ni te ua tuai le whawasiri rango leo pe o supoloa le tele o vaenga. Ana mea lava lentu turi loa e lo sui. Ale sa noa le whionga ele minsta. Pe o wha apea, o wha mautu ina, le tofia ina, o le pule, o le kovana. E le tu sai ma le tu la fono. O tu la fono le manino. O mo tua wha tele ina, au wala, e wha maro lo ai le kovana. Ma le principal act. E na uta uai upu nei fia manino ai. Me wha popo ia. Le au au kau maa ua wha sa mua. The negligence te wha sa mua mai i. Wha tamala tele, wha tirino tiuti, wha tula fono. O solia e se tūlanga mātu ia, whai pea. Le winga lau telenga. O tele atu ia inga. Le awa, ona o te sau noanga le whionga le misa mai le amatanga. O le pui atiri o tutu o tasi o le whartupi. A le watu e mātou. O al mele le sila o whionga i se tari mua mai ei. Le o tāria. Po o le a ni lapi. Ea ni lapi sa ieli ili tula fono le rafsu lima. A wafa is whate ita inga o se mea o lape ele o nanga ale kovana male mtanga luenga. O mafu ai nei swinga. E au noa male silfia. E au noa male involvement. O le kovana male mtanga luenga. Mai le amatanga le whainga ni tula fono. Wa le ale lenga tele matofsili. Tele matofi mana malama. O le pensa noa tu nei tu. Ele follow the process le tula fono le. Lono winga ai vaenga. O naita mo fai o to e nana. Pe mai le matanga luenga. Ma le kovana. Mai la tau ye fe tula fono. Mai o lea matua manino. Le fo a mai le fe awala MF. O lea matua manino mo mautu le lua fisu lima. E lea mo mia se swinga. Se iwanga na isi mea la iti na le governance nga yei. Pera mea le fiu sile le ufionga. E langa iti tele upu ia wa mai mea fou. Ai le mam lama tele wa le ingi examples po hata inga mai yei. Ma te whaala lava. Ia, whaafonga mai rau whionga te mai tai minsta tu sa wha ula vea whale ate toru la tua tu lewa noe wha wau lau sauna. Ia, on sa mai lau whionga le whaipule. O le alava e vatu le folsanga. Ia mai o ia tuai vaenga ia pe ona e tau silingia. O le foi whailo nisi o vaenga. E le te tau ona whaatali ia le tatou whaltupe tutonu. Se e tupe mai, se e tupu mai ia ni whawhita auli. I tono tatou tamau ainga ma le atunu. Mo le tau si fia foi. Toa tele atangata e o atu. Ia ma whailo atu fo ile latou sa. Peila o le whailo atu tatou tūlanga leo tatou tului. Ia, mo le tau si fia ia ua o tatou commercial banks ma money transfer operators. O lo regulate lalo le afo ile tatou whaltupe o tututonu. Ai le whaso solo atu tali a le minister mo le si fia mo lau whionga whetalai. Ai mais fo ia le mauta parlemene. Ia, o le wawa o mai le vaenga lon tolu, o le mtai tuina o whala tonga tau tupe, ma le te atu i tupe whaasau tu la fono. Lawa whionga le whonga whetalai, o le isi mta apu tā ua, o le mtai tuina lea o whala tonga tau tupe, ma le te atu i tupe maua mai whainga whaasau tu la fono. E le nā tia le atu nu o le whaatu plaia o lu tau, e wheso o tai ma fuala au whasaina, ma isi sori ngā tu la fono o onga. Wa tatou vai le tele o sfainga leo le maua o tino i tupe te tele. O le fesili lai fesili ngia pea, pe fa pe fea, o na fa mautinoa, o lo le lei, ma losi le baba aia, o le fengasolo ai o tupe,
i totono le whainga tau tupe a Samoa. O ina e tā waile matawhaioi a patupe tutonu, le matai tuina, ma le whātontonu ina o whaalapo tupatonga tau tupe, ma le langolango ina o tau mwhainga le malo, e pui pui Samoa, mai tupe maua, mai ngai o inga, whaasau tū la fono. O le te e atu fuala au whasaina, mai isi tu a inga soli ngā tū la fono tau tupe, e le o se matawhaioi mō na o leo leo. E mana o mia le ngā lue whatasi, o whaalapo tupatonga uma le malo. E au fia ai mpal tupe tutonu, ina ia mautinoa, e pui pui tangata nuu, malta mau ainga o Samoa mai nei a fianga. Le mafua anga le tawai o na mawhai e whainga whaavai matu la fono, o na tali atu i suinga, o lo o vabe tutupu le sio manga, o lo o tato iai nei. Atu ai tu la fono mwhainga whaavai, e tuai foi o na tali atu le malo ilu i tau, o lo o whea ngai matangata lau tele. Lau fionga i le fonga whetalai, o nei whataita inga e lua, e leo whailo atu i nei e whai tio ai se tangata po se whaalapot patonga. Ai o loo whaalia ai le mafua anga i tatawai o na tū mau le malosi o pūlenga le lei, o manino matawhai oi, ma le mawhai e le whaitupe tututonu, o na whaatino le leila na matawhai oi, mo le manuia lau tele o Samoa. O le sini au tū lava o le nei tū la fono teu teu, o le fseo soani lea, e wha amalo si a atili, le whaatinonga o ia matawhai oi, mo le saunga le mūtau tamau ainga, ma le manuia o tupulanga o Samoa le taimi nei, ma le lumana. O isi mta upulau tele sala ngai sui madu. IMF masu etusi o whatupe tutonu, lau fionga i le fonga petalai. O te fia whaapopo atu inisi o mta upu sala ngai sui malu, o na lo utantonunga, e tā ua tele le sao, o whamatalanga e tui nātu i tutono le nei mauta. Ai mai se mta upu e fso tai, ma le whaanga yo inga o whaalapot patonga au tua le malo. Sa yeise sau noanga na whapea mai ai whapea o le IMF e nate su etusina le whatupe tutono o Samoa. E tā ua na whaamanino atu i le mauta, ma le mamalo le atu nuu. E whapea, a whai o le ubinga o lea sau noanga o le IMF e nate whaatino ina ngā luenga tau su etusi, aloa ia o le whatupe tutonu, e le sa o lea whaamatalanga. O le whatupe tutonu e iai o na whainga whaatu la fono, ma whainga whaapulenga e whaatino ina ai ngā luenga tau su etusi, e au fiai le komiti o suetusi, ma suetusi tutuatasi, e tusai mai a inga tu la fono. O le ipoti whaletau sanga, e whaatinoina, e ala i awala ua mai e whaatatia, ma tu inatu i pūlenga mwhala potpotonga, o lo iai le matawhai oi, e talia, ma ilo ina ai le lipoti. O le IMF, e avea mapaanga mo whautuanga tau tamau ainga, ma whainga tau tupe, ai ele o sana matawhai oi le whaatinoina o su etusi aloa ia o le whaltupe tutono Samoa. Mata apulanga e winga ele niu mane. Lawa fionga ele fonga fetalai, na iai fo ini sau noanga nga ilea mata upu. O te fia whaapopo le sau noanga le fionga le palemia, le matawhai oi so se minista o tupe, ma so se malo, e vava ai pea i avanoa tala fea ngai, e whaalau tele ai avanoa tau wati nai, ma puna o alta mau ainga, e manui ai tangata nuu. O Samoa se atu nuu e whaingo fia o na afia i malawhale natura. O suinga le tau mafsuia inga alta mau ainga o lanlangi. Ma le mafua anga lea e te tau wai o na iai se wa ainga mamau. Ma sa ili pea awala e whaalau tele ai avanoa tau wati nai. Ina ia le whaalango lango na o le tasi po le lua vaenga alta mau ainga. O le mea lea a whai si sila le malo i ne avanoa fau mo tupe te uwhawhai ngā luenga. O teknolosi fau, po isi ati nai, e mawhai o nafso soani le whatupla i alta mau ainga, ma ngā luenga mo tangata Samoa, o se vaenga masani lava le nā o lona tiu te tau ave. Mafu anga tu la fon teu teu, ma wha ngā selonga sa mulmuta ia. Lawa fionga i le fonga fetalai, sa iai fo ipina ngalo sa whapea mai e le o a fua mai nei teu teunga i ngā luenga masani, ale mta ngā luenga o tupe ma le whaltupe tutonu. Ai wafua mai se fina ngalo le malo po le minister. O te fia fsili atu ma le angang whaaloalo. O ai le malo, pe a whai ele au fiai le mta ngā luenga o tupe ma le whaltupe tutonu. Mo le sila fia o nei teu teunga, e le o ni manatu fau pato atula i mai. O lo au fia i ngā luenga whata atia i tutono le finance sector plan, lua olua tolu i le lua olua fitu. Lea o lo whai loa mai ai le mana o mia, o le toi ilo ina,
ma le whaafauina o nisi o tulafono i totonu o le vaenga ma oti o tupe. E le ngata i lea, ua mai au na uwia ele nei tulafono tau whaaofi a wala aloa ia e mana o mia mo le te wina o tulafono. Wa aofi ailo i longa ma whautuanga ale komiti o le taufuata ina o tulafono o Samoa. Le ofisa lo ia sili o le mtanga aluenga o tupe whaapea le whaltupe tutono o Samoa. Ma ua iai foi tala noanga mai lo i longa, mai pa anga tala whengai, e aofi ai ma le IMF. O isi tiuti o tatou whaltupe tutonu o le whaatinoina o suesuenga, po le ale nei mta upu i lona winga moni, ta i tūlanga i tau investors, o le whainga le nā o whautuanga whaawhainga whaamai, ai le tūlanga le iai nei, le na o le tapisa, ai le i whaia se suesuenga, po watu ina mai se li poti aloa ia, e whaapea mai ai, e le lei, pe le lei foi, le cryptocurrency. E tele foi potential investors wo o mai e whalau loa lato mta upu, o le process le iai nei e refer uma i le whatupe tutonu, e whai mai le lato assessment. O taimi wato e maua mai le li poti, ai o isi foi taimi, e whiu whaatali se li poti e whatupe tutonu. Ma o te mauti noa foi, o lo o filongia investors le lei, ia ma investors whaale le lei. Ma o lau ai, o le alava o lo toa le due diligence process, e te tau na manino, ma whailoa le atunu o lau tele, po public information, whaamatalanga uma, o le kako due diligence process. Ma tā upu sa tā uai ta i te maita, ia whaapitoa fo i le whaamalo i te maita, o lo umia tūlanga whaal ta i te tono o whatupe tu te tonu, ma le tele o whaalaput putonga le tātou malo, ma o maainga le nā sa ili ngā malo le i tū te maita, e leo se mata upe whaatatau le i tū pā, po se tau vanga, i le vāua li i mata maita, ai o se whailonga leo le anga vaa, o to mai, whaamaoni ma le ngalue malos, o mawhai ai o na lata o tau abeina nei mata whaioi tā ua. Ma o le tātou wanga nuu Samoa, e maua lunga lo na whaaloalo i te maita, o le atu nuu, o ni tausi file mu, o ni taitai, ma ni whauwhau tua i te tono a inga, nuu ma le atu nuu. O lea la, e tala whea ngai o na tātou whailoa ma whaamanatu, o lātou sao i le ati ina e ina o le atu nuu. O le neitu la fono, pe aisea, e tā wai. O le neitu la fono, e le na o le tali atu i mana onga o le aso. Ewa tā pena mo aso whainga tā, malu i tāwe o na tū la i mai le lumana. O le matawhai oi al whaltupe tutonu, o le whaamautu lea o tamau a inga. Ina ia mawhai o na ngā whatia so se whaalawelawe tū lai mai. Ai mai se whaalawelawe e le i valo ia. Ma o nisi nei o lu i tāua uma o na whatai ia i mal tātou watunu mua pa u o le tamau a inga. Financial recession. Le vai taimi o le tasiva balu o, ai mai se tasiva balu wha, sa whea ngai sa moa ma whainga tātou tamau a inga. Na mafu ai suinga mpol kalame toi fuatai, na lango ina, whaalapot putonga whaabao maa loe pe o le IMF. Ma o nei tūlanga, na whaailoa mai ai le tā ua o whainga whaabae, maa losi tau tupe, ma le matai tuina le lei o tūlanga la matia. Lua, o mala whaale natura. Ua masani sa moa ia afianga o a whaama matangi malolosi. O nei whaalawelawe, e a whaina ai ati na te tele, o pisinisi, ma tupe maua a inga. Mai mana o mia ai se tamau a inga malosi, e mawhai o na toe tali vabe atu. Tolu, whaamai pipisi. O le whaamai o le misela lua o tasiva ma le koviti sfuluiva, na afia tele ai le atunu. Sa tāpuni atu a oi. A afia pe malanga inga maturisi, ma whai titi ai e wanoa whainga luenga mtupe maua. Wha, swinga o whainga malom, whainga whapolkiki. E tā ua le iai o whaalapot putonga tuto tasi. Ma whātua tua ina, e pei o le whaltupe tu tonu, ina ia tu maupea le mautu o le tamau ainga, tu salaba pe iai ni fesuia inga i whainga malo. Ma le malo si o whaalapot putonga, e sili atu lo na tā ua, na i lo le tangata taito tasi. 5. O lo tātou whengai nei, malu i tāua le suau. O le sitia mawalunga o tāua suau i maketi whaabao malo, wa fia ai Samoa, o no le tātou whaalangalango pea i o loa mai whafo. Ma o nei tūlanga e awhia ai tau o whelaua inga o loa mai soifuanga lau tele.
O le an tātou baba ai ngai luma, e mauti noa, o le ato iai nisi lu i tau sanga o lumana. Pei tai, a whai e malosi wha avai o tamau a inga, le lei le pūlenga, ma malosi wha la potpotonga, e pei o le whaitupe tutonu, o le a mawhai e Samoa, o na ngā whatia, ma manu malo i nei lu i tau. Ma le sini au tu o le nei tu la fono, o le whausia lea, o se tamau a inga mautu, saonga le mu, ma ngā whatau li maina, mo tupulanga, o le lumana. Ia, manatu o le au te lenga le nala o fionga i le fonga whetalai, ia, e a ngā i lava i tūlanga o lo o tau mawhai e tatari atu, ia vae ngā uma e pei o na pesilingi a fo i ele malo al pale mene mal whaalo alo. Ia o fionga o te lei. Ia, maro whaftai sau noa lau fionga ni stalo tula i mai le fionga i le teitai o le itua ngai la tua ki la Le ua whafonga le mota. E tali mai al malo. E le tulanga ia le tuto tasi. O whai unga whai le ia aua ne i a fia e ni tulanga whapolkiki. E matuale ai masomatu taltununga saunanga al minsta. Kwa fia le whaltupetu tonu. Wala o nau tula i atu. Ina ne i awa e Pascal tula fono. Awa le i taina i atu le vaenga whao whaile nei. E io eina teu teunga. Mātu te le ina teu teunga whaile. Ia, o lo tula i mai whau la vea whale atu tolu. Haftai lava. Haftai lea o ole ngala ngale mea ka ole audit. Ngala mai fo ese kasi o sui malu ngai kul miska me mo mo haftai. Le rau tali le fiongal minsta tupel tulanga le audit. Le tatu batwe. O le ai audit le ia le Central Bank le external auditor. O le PDO. Na umana ia. Ai al melen fa atu ai le melen IMF. The IMF provides safeguards. The IMF mai la tau mo ta iala ma me va ai ia aua. Ne I se esele nga runga Central Bank le fai mai meo finga fa vai masani. Finga fa vai ia Louis fiki New Zealand Australia America mesimea. E kai kusa fo ia finga fa vai ia kasi ia finga fa vai le IMF le ia e kapsusu ia I lea ku ma lea ku a me kasi ai fa tai. Ia lea o fia pe finga fa ia tu. O lea nga mai le annual report lea te po me ngafi. Ngai audit mai kua. Mai fast fulu mo kupu milionga le polo fiki el Central Bank. Longa lua. O lea usa ngole le fionga ele. Le mea leo le new money. Ia whamarua kua. O le mele mo karonga kua. E mo kilo karonga kua investment. E ese le new money. Ese le new investment. O new investment ia whafkai o le mea kaun whai. O le new money. E whaisi ese senga. Mea ia cryptocurrency. Senga kisa ngoma mai ai. E amaswela le mele la ngale usa ngon miska le fionga palmia. Le mele o ko nga vakau. Economic zones me fa penga. Alo no winga. Pe ia foringa mai. O le e teilanga ia ko kula fongo le fa. Igi kalia me ia. Me kongo la ngale va ko ilma ko fo kwanga me ia. Amasela e ki fima na malava la fionga. I mafu anga. O fa la kele ia va ngoe fa maro lo ile. Ia kai fongo o ile. Le pule Central Bank. Pope ai se an mafu anga o fa lau kele ai wale sa ngo me ka ofia fa moku. A le wo fa ka bokni. O kele o kula fo. O remove o Central Bank o ko vanga Central Bank. Mo fa la. Malo whaftai ia la tua tula vanor te tai o malo. Ia, le ava tui le tarifai o le malo. O le wa umana folasia I malai le tali. Le fionga te mai te minista tupe fia ngai ma tato Central Bank. O le fionga foi le minista tupe. O ielo ko vana la IMF tato. Ma rei la se si lungatu. La tato worora la tato terno le wa batu pu fai. O le wa umma le tasi lua toru le tato o me la solo na toru nei tato terno. Ma wa uma foi na mato fola si atu.
o le fina ngalo lea o le tatou whainga malo. Inga malo le to te sauno mai e le na o Samoa le nei. Au nei o lo e le lango o Samoa. O le winga le na o le upu. O le meo lo e le fina ngalo o Samoa. O le mele na e whai. A pe ona mātou whai atu. E leo tu ua lo tau whautua mai. Tātou lafo lea mamori mau Samoa. Po feo iai e o lo te pe lato whātou tuanga o lea mai. A leo wha leo tau langona. E no manatu lea, tātou awele iuta. Wha leo pēr lo tau nganga te pēr o no lo tau tana tari tanunga. You are responsible for your own opinion. Hey, you are. Pule o tau. Al malo, e le whakaria ia o kou. E whai le malo, le mea ua tala whea ngai, mo le malo, mo le nei taimi, ma le nei no whoinga. Ala le taunu wha manino atu. Pau ala le bala. Le no ua ngani e tuai wala na le ore no fo mel tupu fia. O le nganga le nei o le tupu o le fa bevesi o fina ngalo. Le fenga lenga le poisa ta mfai tu le sui la tai. E le fa pe fai nei swinga nei ono mayaba. Tu lau lava le ta o sofa. Le ai. Fu fuanga le malo tato bavai mo le lumanai. E le fo le men nei o serious protection. Ini mea se sema ni me fa le tonu ile lo mana ai le va pe u fai atu ko bana le sa fa taimi nei o le matou le nava ai mau mo le mana ina nei me ande o tu lai mai se si ko bana ya na tato wo ro le o nga le tal fe mai na me lava le matou te ngani atu yo to mari le fa nga fa vai al fa nga malo le nei sila i sila sanga e mawai so swani mo le tu ele o fai atu le lalolangi wa sweet. E fa pela la fatu la tatu so ona sui il metala fe ngai ma le lei fatu la fonoina ma pui Samoa pui ngalea le va tu nei a le wa fola sia e to te e pule o to pule la o fe ngal fong te lai pe fa stato palota to vola u po yela ngolango tu la fono pele ai a le malo e tu mau i lona taritonunga o le tu la fono le nei e manui ai Samoa e o le fai una la o fe ngal fong te lai e tato waloia tu mai le lafo ian fa solo le le mo le no to ave ai oile tato komiti ha le fa solo o mai le tunu ta fio mai sa mo e a mai o la to fina ngalo e fa ari le men nei na to fo mai le tono le tato mot ia pro to so so nia tu le lo fio ngal fong telai a le wa umana sa o si fina ngalo le mot e la ave le tunu o to mai falta no po fio ta tia le la to fina ngalo ia ina ia mawar tasi le so malangang fa lalo malo fa tai ia la tu le ia le suyo fa le alupo tala molava no e ai lo ngona I mota le saunoanga ta wala fionga palmia pa wale ose to lalo sauno menino laba swinga nei wa fai e le mo le ko vana lo ia nei aftai o manatu fo ina ele fai atu fo isa manatu fa pe lo ia ai ta oron fin ngalo va pe mai se I fai ne I sau se I stanga tai luma le sao ale o fai atu ngol tu la fono e pui ai se ale mea ua ba ai ai luma mena venana fasili ai la mela asuye wo ia se mea u fa le tonu le fa le au nanga ale lo va ai le Central Bank. Pero me na alena o poe. Sa me sui se me ele o leanga. Ia o lewa maua lo finangalo, lewa maua, o lewa maua lo finangalo, e tu sai o sao e fatu tuanga sao noanga le fionga le pandemia. O la e ia fonga vai uta au ngau au tele mafuanga le sao noanga le fionga le pandemia le no maua. A fai elo e nei e el po lenga leanga I luma inisi tai e fou mai o le malo e tai ian malo. Le au te lenga o tau sao noanga lena wha manino leila fionga le minsta o tupel vaenga lea. E ila le manatu. La se o wafea ne wha malo le minsta o tupel no o watua lea. O sao wha iunga e tusar sao noanga. Au lo tau tuolo a ngai le malo. Se I wha manino leila vala lea. Se I o ye se tala le fonga fitalai a mata maltatu pe sittings. Mori atu whaftai lau fionga I le minsta fa malo sa no lo fionga mi sta ta tonu o manino mama yo yom ta upu sala nga sui mama le fa ta tu la fono ta fa
Ia tu mau pea, le maro sortino, maritomai fa au pengaina, ele atua. A wā tau aveina o le mtanga ruenga o tupe. Se iau wha manino le tūle a tūsal a matanga o tato proceedings. Ina ua avatu le avanoa tau te sau noa le tūla fono tau whaofi nei. Na ta mua le fionga tai tai o le tua ngai. O langa o lolo o wha mau le official fono. Sau noanga to mua e te ena e le vaenga wha upwhai o lo aia ia a ia tau o tangata tūla fono nei. Peitai, na tua avanoa tu lava fonga fitalai. Langa lai wha fufonga mai o tau tū malo po o feo ta oto ai o tau finangalo. Sa wharia foi o tau finangalo ma te talo mai. Se tu atu tu la fono tau te whai taunga mai o iai. Luas fu mar whai tu la tu atu le vanoa. Se iau lia le aso lua. Aare sau ngoanga mua ma le ta mua le tato proceedings. Te enga el vaenga wha upwhai e pui puia ia tau tangata le tau pipi. Sa u whaatali sau ngoanga na mata mai aile. Le ilo ilonga le tato tu la fono tau whaofi nei. Sa no manino lau fionga le taitai o le tua ngai. I lo fina ngalo e au mai o se sui o le pā. O le upu moni sa u whaatali ana whaapete sa noa pe o le sa noanga le ua e sa noa mai. E ta ui ai le vaenga wha upwhai. O le upu moni o le whai unga no foa. Le mwhaintu atu se awa noa i au tau. O tau uma le vaenga wha upwhai le tau pipi. Ai sea. O pāne mene wha temu kalasi e sau noa lor taitai. O leo te lenga nao se vaenga wha upwhai. O lea e wha atu langa maalo ia i tonu o le pāne mene. Ai o te whawhetai, i le atua, o leo te tala lea wanoa moutou. O le vaenga la leo o e sau noanga lea fionga le taitai, o le itua ngai tau te ena, le tula fono tau whaofi. O le whai unga no fo, o le tau whai unga le na. Ana se mea ane te sau noa le amatanga e a mai ilunga i se mata upu whaaloto i whale, ma le whai unga le vaenga wha upu whai, o te wha maruru atu, e le taulana maua tau awa noa. A o te wha ftai lea tua le wha whonga tau tu malo, whiwhilia o tau. Wheliri whai eri whina ngalo le whai pule o lo sao whai i le vaenga wha upu whai. Pe o lo tau taitai, po o le tu malo na whiwhilia o tau, o le sa whaatari i elu no fua. Au o lea, leo o mai whaasisi langa a le fionga tai o le tua ngai. Ia o te wha malu luatu. O la ahalua tātou le prosese maasani ain whaatino i tātou. A whai o le finangalo lava leo tai o le tua ngai o le wha mau ia i mātou. O na o lau o fionga lava te tu la fono. A o le tele o au te tele. E a mai a wha whautuanga. O lo au mai wha whautuanga le tele o finangalo sui. O le naitu o le maotai ngai o le malo. O le mele o te wha malu lua tuai. O le atato ua le prosesi ma le whaatatianga o ngā luenga o le so. O le a whaawau iai tusa o ngā luenga whaatatia o le mota. Sili, po le a whaitauina ne tu la fono tau whaofi o te unga tu la fono whai tupe tu tonu o Samoa, lua whelua sunma leono, ilona whaitaunga whalua, o eo finangalo iai sao noa mai le ioi. Au ese le ai. Ua manu malo le ioi. Stula fono e teu ina ele tula fono fal tupe tu tono sa mo lua fis fulma lima e fa malo si ai fa apu tonga o tiu te tau ave tu to tasi tu lang tau tupe mal mfayon tele atu fal tupe tu tono sa mo ia fa tu wina stai te fono ko mit fa tino e tu to tasi ma ia ai to finga manino fa tu langa ngo fa tinonga mal fa tu la isena ma bom ta upe so tai ai. Tu sai tu la fono tu mau, o le atu inatu tu la fono tau whaofi o teu teu ngar tu la fono whare tupe tu tonu Samoa, lua awhi lua sifurma leono, i le komite o tupe maua ma tupe tongi, mo le ilo iloina ma toe li poti mai le fono au, i se fono tanga o lumana. Tato se mai le si tu la fono tau whaofi. Tu la fono tau whaofi o teu teu ngar tu la fono o tupe teu, whawhai ngā ruenga mai whafo, lua awhi lua sifurma leono, i lona whaitaunga whalua. O te tāpā mar whaloalo lau whionga le ministau pisinisi ala manuia malepa. Lau whionga le whangawhetalai, o te whātau le lafo, i whaitau nei tu la fono tau whaofi, teu teu ngar tu la fono, tupe teu,
whawhainga o nga ina, mai whafo, lua whi lua ono. Rona whain tau ngā whālua, o te whia tau tala, whamamama iai. Whālua ni Minister tupe maua, Minister tinama ta maitai, ma ni Minister tupe. O te tāparo whionga ni Minister, mo lau sauna whamamama. Ia waftai lau whionga le, o te lai bola manoa. Ia te mlatua le io sam talanga i tula fono. Ia do whatu lau pa iar mauta. Whio lau whionga le, ponga whetalai. Whio lau whionga le i pāri mia. Whio lau whionga le sui pāri mia. Whio whionga i, to whionga i Minister Kapeleta. Whio lau whionga le, sui fonga whetalai. Foi a whionga i sui Minister. Ia, ia tu lai. Ia, patro nai tu mota. Ia te voia. Sui tu totas. Lo voi lau, whionga le whelautusi. On fono, te foi le, peo lo fisa. A voia pulisilio, tanga ruenga. Sui ofisili. Tanga ruenga ma, patonga tu moti al malo. Ia malu sa moa, poto mai nei, sura leasu. Ia tu atu foi, fatu loule, pafoanga sa moa, tapuai, mai mota malawa, ia pa ia fatara lei, pa ia falanga nu, ia tailan foi, pa ia sa moa, lale tulu mbau. Te mna tau lewa ngā fōle ata, pe whitalai ngā pa ia tea, pa ia lala. Tau te foi ata tau leia. Pea sa fia whinga lala te mai tai. Tu tonga. Lea foi u tātou sira whai. Le maunga wao. Leo la maunga. Leo la mea i te soifua maua malangi maa. Le lofa. Tātou tāpau siri langi. Via lale atua. O nā lofa mano ngā lei. Fatal fatu. Malau whong whiawhia, nei vai ngare aso. Ka mā loro te whamaua, lange mbā, ia pa ia maulunga pane mene, Samoa. Wha maur whono usue, li po ia upu. Ia wase manuia o Samoa, e ma tai au. Tau whionga le whonga whetalai, ia utula ia male awa male, parau tele, e whailu whoni mautale. Tula whono tau whaofi, ura teu teu ina, o tula fono tupe teu fa fainga lunga ina mai fafo lua fe luono tula fono tu tupe teu fa fainga lunga ina mai fafo lua fe sa fo sienda mar fa mo mboe mar no tainga nei fa to sina mai ai tupe mai fafo fa fainga lunga ina i tono Samoa le ngata idea ia fa mo tu foi ma manoa mai ata tau tātou tangata anu, Samoa, ia waiai ngai oinga, tauru tamawa inga. I le lua lima tau sanga tuana yatu, tau mai te minei. I wa tēring suinga, mai tau ina. Whātua ino pisilisi, le ngata i Samoa nei, whapea foi lau langi atoa. E mo Samoa lawa ia, o mai tau na matanga ruenga, ma whainga maro, ia wa vai suinga ma lui tau le stalaina ma le fatino ina pisilisi ai la tau mai fafo e lo ni tangata anu o Samoa o dis foi o la tau nei o nga lui fai paanga fa paanga ma mo ta tau tangata anu e fatino tina e pisilisi lo va pena foi no tau tia inisio pisilisi a tātou lawa tangata anu. Mai tiro foi le tū tau le whainga whatawanga. E ono pui ai, tātou pisilisi. La iti nei. Lau whionga le whanga whetalai. Lea na esto o whāre whainga malo. E tōi loilo nei tū la whono. E fua e lunga o siri au tū nei. Mua. E whamanino nisi o whai upu. O le tū la whono. E peo le whawinga ina, o whaupunga, manisi o whai upu. Whapena la fua. Process
mo le fati no ino ngaruenga lua toi loilo tunai fatati anga o le lisi fa leo ma le lisi fata pula i tono tu la fono me tolu ilo to ata sanga ai la to mai fafo mo le fa fainga lunga ina o ala tutupe i tono Samoa ne mo tino ala to o lo tar sanga mai o la to tonu ia e ona ina business pa pe foi ma le mo tino e le ai ia la to morianga fal tu la fono ma le ia fia foi ni fainga to fa tupu fra blavi le mo pu ia de mbalu lo tele o tunu ona fa yo ngatasi fa tinonga o ngaruenga i lalo le tu la fono mai si tu la fono awata mo fainga malo e ngaru fa tasi ai official malo fa soai o fa mbau fa mtalanga fa mo tino ai la to moni yo na ina business vanga limba ya to fa malosia anga al matanga ruenga business al maluia mandaipa fa tino ai ala to ngaruenga turi loa ma le mai tai tuina o business nei mai fafo la o fionga fo talai o la loa e o te oto ma au ili atu nai teuteunga au tu o netu la fono te faofi o fai pulua tu la fono au tu o le fa winga ina o upu ma fa upunga o lo yai time nei tu la fono e pe o fa upunga nei mumbua tupe teu fa fainga winga ina mai fafo for the foreign investment lua le o lo teu fa fainga winga ina ana tupe i Samoa po le foreign investor non tolu manuia iona po le beneficial ownership o fai pulua pui lua tu la fono tu o lo fai loai tu ainga pisilisi e tu sa noa exemptions pe le salaina ilalo o le ne tu la fono o no lo le sala fatun tonu e isi tu la fono o lo pule aina e le pulenga tupe fa va ma lo Samoa por Samoa International Finance Authority o sifa o teu ngor fa e pulea e fi ai business tau si ma vaenga por trustee companies o lo le stala i sifa a fai ai ai ndisi o le fatino ina nga yo inga fa business pe fa ma ondia le sifa o tau lo le stala i lalo le netu la fono fa tolu mo fa tu la fono tu e fa sino i le lisi fa leo ma le lisi fa tapula o le lisi fa leo la ufenga fo talai o pisinisi ai le mafai e la tou e leo ni tangata nu Samoa o na la tou fa tinoina pe fenga ngai o le lisi fa tapula o pisinisi ai mafai o na la tou fa tinoina ai inga e te tau na fa mari ina mo o teu unga nei fo upo e fi ai bombua le vese mai o nei lisi mai tu la fono au tu ai fa se atu tu la fono fa ton pata siemta yala mo le ilo loina nei lisi lua fa poina foi fa puivo tu la fono au tu ai ainga mo visili le tai lua tau sanga ai lo nei lisi o fa puono puipuia o tu la fono au tu o mata fa yo ia al committee fa tu mo tupe teu fa fainga lungaina mai fafo the foreign investment advisory committee o le nei committee la tau te ilo loina lisi fa leo pa le lisi fa tapula o ta yala ma fa te noina o le loina le lisi fa pe ai ma le fa tuaina o le minister e fa te noina nei longa o teu le fa yupu o teu fa popo o le lisi tafa yo le isi tafa yo il committee le ngata ina fatino le ilo ilona le ilo loina o le lisi fa leo ma le lisi fa tapula ai la to fa te ina foi ilo ilonga ma fa tua inga ruenga fa la wiloa fa to sina mai tupe mai fafo e teu fa fa ruenga i Samoa pui fitu a o tu la fondo tu tafa yo ia mtanga ruenga
Tau pu tau tupe, teu whawhainga lunga ina mai whafu. E lo iai se mata whai oi e whatino ina ai e matanga ruenga, e whanau i loa, whanau i tele. Ia whamau maunga, whamtalanga, i tula fongo, tula fono, ma whainga whawai. I tau pu tau tupe, teu whawhainga ruenga mai whafu. Lau whianga whamtalai, teu teu ngā nei whai upu, whapopo iere lisi, le isi mata whai oi e matanga ruenga. Le ia rātou whalau i loa, whalau i tele, public awareness, ia whamtalanga, tau tula fono, ma whainga whawai. O lo rima tei tei nai, le whatino ino ngā ruenga, tau tupe teu whawhainga ruenga mai whafu. Whebu fitu P, fitu PA, fitu C, ma le fitu D. Whaiupu ia e whapopo tula fono au tū, e whasino i le ilo loina o tarosanga, e tuina mai mo tusi whamaonia, Foreign Investment Certificates. E tula fono o tūru te minei, lo wha tula fono ina ai le whatino ina, o whaiunga whai i si tarosanga, i tu tonu rasfuru aso, talu o na tauni maina ni matanga ruenga. Ma whaiunga whai e fua i lunga i tuainga pisinisi, e fia whatino ina, pea whai iai le risi, whale o leo ma le risi whatapulaa. Teu teunga nei a fia ai, whatino ina suenga o tangata anu mai whafu. E teu whawhainga ruenga la tau tupe saboa, due diligence process. Toi whalawe tere teimi e whatino ai ilo ilonga o tarasanga, mai se fulu aso, i le whawa yaso. O ai ingo tusi whambaonia, ma whai ai o nau whale lau whainga ruenga, o whatanga ina, authorized officers, i tu tono pisilisi e whatino ala te wasi singa. Mo whamu moenga o tula fono, ma tula fono whatun tonu. Ma reisi ia whai loa maile te ngata mboni, e whamanu e ina i tupe, o lo teu whawhainga ruenga, beneficial ownership. O whaiupu waru pi, o whaiupu nei o tula fono o tū, mo le whawhawina o tusi whamaonia. I teimi nei, e tau na whawhau tusi, whamaonia, i tau sanga tai tasi, ma te tau tau sanga mai, e whawhau le tonu masina, e le umare au ngāle tusi whamaonia. Long whai fōi le tau sanga mai te tonu masina, i le mai ai o le au ngāle pepa whamaonia. O teu ngal whaiupu lea, whamaosi ai le tuina mai, tau sanga i te tonu masina, e le mai ale au ngāle pepa whamaonia. Whaiupu iwa, o whaiupu lea tu la fono o tū e whasino, i le taimi whātūranga ina, o le au ngāle pepa whamaonia. E tasi le tau sanga au ngāi le tusi whamaonia i lalo tu la fono. E au whailoa mai e nisi o le au whaipisilisi. O lea whatinonga e le mautino ai le whau wau o ala atua tinae. Ina nei te ena ai wa tele la tutupe o maea o na whawhainga o le ngaina. O teu ngal whaiupu lea u whapopoina ai le taimi whatulanga ina o le au ngā le tusi whamaonia. Mai le tasi tau sanga, i le lua tau sanga. Whaipu sumba tolu, whaipu na tula fono au tū, mo lea ia e tau sanga ai le o te ena sana tau sanga. Po se pepa whamaonia. Whamaonia fōi o wha lea ngā ina, e toi loilo ai lana mta upu. O se tau sanga o te ena e mawhai o le tau sanga e le minister, mo le toi ilo loina. Se tusi whamaonia o wha lea ngā ina, e tau sanga whamsinonga maurunga, mo le toi ilo loina. O le teu ngal whaiupu lea lau whianga le, o pitarai, le ai le tua fiaina, o se tangata se sue tūtua tasi, independent reviewer, e toi ilo loina whaiunga le ofisiri o pūlenga, na whai e lalo tūla fondo o tū, pēr talo sangaina le toi ilo loina, e se tangata na fie le na whaiunga. E ia te au lea watele, o te vairu peinari sao noa ngā lau fionga le minsta o si i tairo watele. O ne taluai o tātou taunu o tātou malolonga masani o lea uli, o le mea lea, la tuatu lea vanoa pe ato e taliu mai le mai ai o ne tari ngā sua, e wha ua wali forsanga lo fionga le minsta. O lo ua saunia le tātou tau maftanga o lea uli, le mao tarto filau eti al sana, ia e tali ai lau tau sua. E ile anganga, ia o le a whata tia ese ngā rue ngā fono au whai tula fono, mo lana malolonga masani o lea uli,
tātou toi tau au fia le tūlai lua le auli nei, ma le angang whāloara. Ufi